ସହର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘ ସହର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। अरे बाघो भाग! अरे सहर भितर बाघ कोठु आइला रे? एहिभଳି बाघटी लोकମାନଙ୍କୁ मारिबा स्टार्ट କରିଦେଲା। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଡରିକି ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲେ। ଆଉ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହରରେ ଲକଡାଉନ କରିଦେଲେ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆସି ବାଘଟିକୁ ନେଇଗଲେ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।